Assalamu alaikum. Дағы бір жолы туғандар амансыздар бі? Барыңыздарға бүгін біз ноқаттан салам айтабыз. Бүгін 2023 жылдың 15 октябрь күні болып қалды, апта күнгі жексенбі. Сіздерге бұл чыгарылышта біз жалаң мынашыл сұраулар бойынша жаш бұқа, чоң бұқаларды таныштырып, бағаларын білеміз. Андықтан барыңыздар қолдау ретінде біздің каналға хатталып, бір лайкпен кіріп келіңіздер. Күн деген суық. Суықтан ehtiyat болыңыздар. Biz işimizi başladık, bizge iyilik қалап қойыңыздар. Ошыл бұған сұрайлыча. Bunun bağısı қанша? 130. 2 жаш бұлар? 130. Бау ерді басар? Жақшы. Сіздікі қанша? Қаншаға бербей дат? 95. Қайсы жерде? 95'e vermeye de attı. 95.000'e vermeye attım aşağıda. 95.000'e vermeye attı. Bu kabazar. Assalamu alaikum. Kaçağa vermeye de attı ama? 102.000'ge. Kaysını? Nanu? 102'ye. Sodan zar diyorsun. 102'ye vermeye de attı. Qaysı satıldı havalar? Aytып koyasız mı? 206'ga. Ekovi? Ekovi. 206'ga deydi. 103'ten satıldı burada onda. 103'ten. Ma alamenen. Buqa. 206 min gerek. Bunlar 2 yaş mı olabilir? Bir yarmış ha? 206 minge satıldı ekovi. Assalamu alaikum. Sizden qaysı buqa var aka? Qancha pul? 125 kam var. 125 kam var. Narx kimden? Bilbeysman? Satıldılar. Ha, satıldı o. Narx özüce ötenge. 122'den bu 25 çıktı. Ulan 125'e ketdi ha? Qara. Narxın qancha dediniz? 122. 125. Maz 122'ye satılıp durdu onlar. Maz 125'e satılıp dur. 125, 122'ye. Maza. Sizlik kança var? 110.000 kam var. 110.000 kem var. 110.000 kem var deydi. Sizlik kança var? Bizdeki 105 mi? 105 mi? 105 mi? 105 bin som. Şana, patarından dizilgen buqalar. Qaysı buqalar sizlerden o? Vardı bu? Ola get. Allah'a şeyin. Kaçadan bular hem? 100, 110. Tandamayandan en slabıyları. Arka şeyin o. 80-90. Aldıça. 120. 110, 120 deydi. Qaşqağa şeyin, Allah'a şeyin şular ekan. Ehtiyat qılыңыздар. Şıqıрақ qarmaş gerek. Allah buqa kimden ekan? Sizlerden mi? Qancha var bunumuz? Yerimiz atağız. Bağısı qancha bağısı? Bağısını 180 diye atağız. 180. Yaşıçı? Caşı 3 yaşar. 3 yaşar. 3 yaşar. Bunlar Rossiyada mı? Yok bu Maşer'de tug'ilgan. Parodasını bilmeysizmi? Enasi shunaqa bo'ladi, o'zi Rossiyadan kelgan. Uni o'zim tug'dirgan. Ha, o'zingiz tug'dirgan. Oldu vallahi. 3 yaş dediniz mi? 3 yaş bo'ldi. 3 yaş yetmadi. 3 yaş yetmadi. 3 yaşga jetilay ekan. Cho'ng buqa shunday. 100 qancha dediniz? 180 öyle. 180. 180 deydi. Qanchaga berib aytasiz buni? Ha. Emiyor. Oldu, soğudanızda versin. Ehtiyat qılыңızlar. Sizdeki qancha taqsir?
120. 120 deydi. Siznikiçe o? 120. Бұл да 120 ekan var. Hem akırından şol buqa bazarlar jağa ötөбүз ya. Qancha bu? Taqsir? 100 kam var ya. 100 kam var ha. 100 bin so'm kemi var. Atın kim atın? Hayatullah, üşüp qapsın qoy. Qanchaga chiqding? Jashing qanchada? 12. Azamat. Atalawa. Yaxshi, ot minish kerak. Bo'ldi, sog'dan so'rashdim. Görüyorlar, hadi ettim abi kaparan koyacağım. Qancha bulava? Bosi. 110. Bu qanday paroda bo'ladi? Boshqacha bu? Ha? Tomoqlardagi. Bilmaysiz paroda. Öngü boshqacha, ha. Jash buqalar chaqada o'tamiz buyursa. Qanchadan bularmiz o? Eko. Eko 210 ming. 210 ming. 105 dan. Kim var? Assalamu alaikum tuğanlar, ben atım Daniyar. Biz uşul Oштог емгичилерден болуп, Билим берүү министрлигинен алынган сертификаттын лицензиянын негизинде окуу курсун ачтык. Биздин окуу курсубуз электромонтажистер даярдоо. Биздин окуу курсубуз Ошто Таатанда администрация имаратында 2-этажда жайгашкан. Биздин окуу курсубузда уже 4-чү группаны уже бүтүрүп атабыз. Буюрса азыр 5-чи группа набор болуп баштады. Ушул окуу курсубузда биз менен кошо биз Актан агайыбыз чогуу өтөбүз сабактарды, теория жана практика жактарын беребиз. Андан сырткары биз кабинетте сабак берген соң, андан биз стройкаларга чыгып, үйлөргө барып, ошол жерде практический занятие менен биз тажрыйбабызды бекемдейбиз. Окуу курсубуз 2,5 айдан 3 айга чейин созулат. Окуу бүткөндөн кийин экзамен тапшырып, экзамен жакшы тапшырган болгон болсо, анда биз ар бир бүтүрүүчүгө сертификат беребиз. Анан азыр Актан агайдагы бул биздин практический жагынан айтып берсе. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бул Сапат Про окуу борборунда негизги бул жерде 10% теория болсо, 90% ушундай практика жумуштары менен алек болушат балдар. Бул жерден эң негизгиси жөнөкөй бир клавиш алуу выключательден баштап, щиттин эң татаал мындай электроаппараттарды чогултушат бул жерде. Возможно, 3 бала иштеп атышат. Бул жөнөкөй гана щиттин сборкалары, бул автоматтарды кандай тандайбыз, бул жердеги чыңалуунун номиналы, ампераждарын аныктап алабыз. Балдар өздөрү ушундай кылып практикалык түрүндө иштешет. Бул жерде балдар азыр ушул 2 лампочканы күйгүзүүнү, 2 клавиш алуу выключатель жардамы менен 2 лампочканы күйгүзүүнү үйрөнүп атышат. Бул күйгүзүүдөн мурун дагы бул жерде щиттерге кандай, бул жерде автоматтарды, узолорду тандап алышты үйрөнүштү биринчиден. Резетканы кандай коюш керек, вагалар менен кандай иштеш керек, анан чыңалуудан кандай этият болуш керек, ошолордон бери бул жерде үйрөтөбүз. Бул жерде биринчи эле күнү студенттер келип ушул кабинетке кирери менен биз теориясын баштайбыз. Бул жерде өзгөрмө ток, турактуу ток, ушулар жөнүндө бир сыйра маалымат берилет. Андан кийин кандай өндүрүлөт, кайсы жерде колдонулат, ошол боюнча дагы бир сыйра маалыматтар болот. Бул жерде өлчөө бирдиктери, же болбосо единица измерения, физикалык чоңдук, мисалы токтуку, чыңалуунуку кандай болот. Бул жерде электр коопсуздугу боюнча дагы эмнелерди колдонобуз, перчаткилерди кандай, анан бул жерде анан уже баягы немелер башталат. Өзүбүздүн жумушубузга багыттайбыз. Монтажда кабель линиялар кандай тартылат, ошол жөнүндө айтып беребиз. Yaxshi. Ala buqa, qashqa buqa qancha va? Qancha deb aytib qo'yingchi bahosin? Endi keldingizlar. Yaxshi. Targ'il men ala qancha? 95 dan. 95 dan. Yaxshi, 95 dan 190 ming so'm.
Qaysi buqa satıldı olar? Qanchaga ketdi? 90 90 mingga. Oo. 90 ming so'mga satılib turibdi shu. Bu yaş qanday ekan ha? 2 yaş bo'lacak bize kerak. Yaxshi. O sizniki qancha bular? 70'ten. 70'ten. 70 ming so'mdan deydi. Temir kök, kök. Özünü qalmadım. Obatın lideri şunda. Ha. Senden tokaşıdan sonra Faysal mal kaçadan kaldı. Oldu. Sodasını versin. Bak ben şu yerde alalım. O sizniki qancha bu? Ha. Aytib qo'ying basını. Qanchadan nima bular? 150. Qancha? Ökovi. Ökovi 150 de 75'ten. Sizniki qancha? 75. 75. Bular da 75'ten. Yaxshi. O sizniki qancha bu? Buqangiz. Ha. Ava. Aytmaysiz bahasına. Bo'ldi. Qanchaga bermaydi buni? 65 ming. 65. Rahatsız değil. Var değil. Rahatsız. 65'ga nolu bermayaptir. O qanchaga bermaydi? 180 de. 180 bin. 65'ga deysiz. Yaxshi. 65'ga bermaydi. Ber olsun. Sizniki qancha var? 50'dan. Shu to'la aytib qo'ysa bo'ladi. 50'dan. Alabuqa qancha alabuqa? 55 oldu. 55. Qayerdan keldi bular aka? Жаңыбазар. Жаңыбазар. İki targıl bir qara qancha ekan? 60 mingdan kemi var. 60 ming so'mdan kemi var deydi. Yaxshi. Bo'lsa, yosh buqalar jaqada o'tamiz. Yosh buqalar jaqa. So'rang qanash yaxshi. Qancha sürasiz? Sizmi? Bolotashlar. Ne yapıştınız bular? Kaçadan bular o'zi? 75'ten de otam. 60. Narxınız boshqacha bo'ladi o'xshaydi. Krasный Ангус'ta. Krasный? Angus Simmental aralash. Angus Simmental aralash. Qozog'istonda мясныйлары da. Tinsiz mana o'zimiz? Ko'rmagatdingiz? Borib keldim men. Borib keldingiz? Hayda. Biz hozir yuramiz. Bo'ptur, söylashamiz. Söylashamiz aka. Oo, bu yoqda öyle. Qancha bu? Yosh buqalar aka? 26 yardan bermedik. 26 yardan bermediniz. Üçöne. 26 yarımdan bermedi üçöne. O qancha bu? Buqangiz? 40. Siznikicha? Bahsi? 38. 38 mi? Yaxshi. Sog'lig'ingizlarni bersin. Qanchaga bermaydi asaba? 31 ga qaysini? Mana. Oğlu 31 mingga bermayaptir. Savdo qilaver aka, o'zingiz olmadimi? Biz olibmi? Mana savdo o'tadi bu yoqda. Siz aytgan 1000 so'm tushunchasiz. 45 ga satam deb qo'ydim. Qaysini ma'qul aka? So'nim bor. O'rtadag'ini qanchaga bermaydi? O'shaga Qanchaga bermaydi?
Qanchaga berib aytadi aka buni? 44 ga. 44 ga? 44 mingga berib aytdi. Qanchadan ekan buqalaringiz? Assalomu alaykum. 45 dan. 45 dan. 45 dan. 45 dan deydi. Qanchaga berib aytasiz aka? Ha, yem kelmiz. Bo'ldi, hesab. O'zingizni qolmayman. Hava qanchadan bular? Ha, yem keldiniz. Basını açalaksizmi? Basını açalaylik. Yaxshi emi. Tuğanlar. Sizlerge biz Lavuşul bazardağı qo'limizdan kelishincha jash bo'lib, cho'ng bo'lib, qisqacha bo'lsa dag'i shunday suv qarangizlar puloni. Qo'limizdan kelishincha biz sizlarga tanishtirdik. Buyursa oldida biz bilan birga olib tursanızlar, inshaalloh sizlarga dag'i yaxshi xizmatlarimiz bo'ladi. Tanıqdan har doim biz bilan birga bo'lingizlar.